Ansapan khoitlot Donald Trump yaki jaka penhap khun hapo kari Amerika. Kop kinong yalam ka Hezbollah baka jingjob Donald Trump kam dondor persa yaki. Kapertai barok kawai menta kadang yak syat kemen lang bat kari Amerika hi barok kawai namar ka jingjob don burom biang jong Donald Trump kum presiden basau punyu jongka Amerika hakasin kabar hadin baulah syaremno hau Joe Biden hakas samoi trikam sansnam paladap Henry menta ulawan phabiang kum nong yalam bakinong Amerika kila ibet biang ban penkamti sahisin pat hau yakabor boun yalam yakarihi borok kawe haka jingwan phabiang jong Donald Trump sahisin pat hakabor sensar shibun kinsadon kiban yonong bat shibun ro kinsadon kiban dunong namar ka plan jungu kaya perbak lebak bat karukom trekam jungu Joe Biden bat kabak kam hakmat ka jingtumu jong Donald Trump kalong ban pendu pendam no sendon ya baro kijaka jing sumar kumno ban penhap kun kibadon hapo kari Amerika namar utrom uyang hakan nongrem bakani kalong kababian hapo kari Amerika hi pro kawe bat sakwe pat kaba ulah kamban haman laki jaka yang rensan yalap election jongu kalong kumno bakun yale kan bala ban thanglat no sendon ya ka jingwan kertlep chungkiwe pat kibriu banabari hapo upot usam kari Amerika bat kani ka jingjob Donald Trump menta kalabu jings ir shikadei iya kitu kibriu ki badang don menta daki laput haka jingpej benya ki balawan poin na kiwe pat kiri ka perthai bayo ole seu Donald Trump ula pan pha biang yaki shala ki jong kiri jonggi Henry Kermen bagi aka baro ansala man penbet katkum karukom trekam jongkari Amerika lemkom ta ka jingim jongki teki lakot ki poiwer kandon lupa hamar steng jongka jingyap haba phaipat shaki kenhon leno ki baklaj borba halor ka jingtmu bat ka jingyale jongki kumno banyo ban penklai iya kabor trekam jongki dakaba shutu shutim bat shulute yakaspa kapau jongki weipat khamtam ya kitiar kitar jongki weipat kiri kabalong kathong trekam jongki kane kalong kamat trekam jong kileno hotis kabadai tenrai napo kari Yaman hakaba ki babun ki kampen trim jongka hotis kalong bet ya kichat kileng ki bajuyat lengba kaduryaw ba kabasau kamtam kumno ban yokni ya kitiar kitar jongki weipat kibalap penket lengba kichat kibadaya lengba jongka tei kaduryaw ba basau hadin bakte kileno hotis kilapeni ya ki kampen trim jongka ban kidnap ya kichat jongki weipat kiri kalap penlong ya kari Amerika bakan penlong daka jing tuet kabajur ba kumno ban yo ban penlimno sendon ya kideki kenhon leno kiba pentrim lang baki kambi anjuga hakabadang hakini ki benai paladep kari Amerika lang baki lingsunya pom juga kalayo ban penprai ki katu kani ki benta trekam jung ketika kenhon leno kibadon hapo kari Yaman dakabalek bom nasun yaki jaka trekam jung ketika kenhon leno kabala penlong iki ban kampen tanda lang baki kam pentrim jungka kamtam haki benda jong ketika duryawa haba ajing maham lupa hadin bau Donald Trump ulat job yang sahisin pat nakliang uwe nong yalam juga kenhun leno hotes atau Abdul Malik Al-Houthi haba ajing tip menin kanyu trek ulak krensai bat krenkop bakim don kano ka jing Smith ya ut Donald Trump Henry ki kam pentrim jungka kinang yai biteng syushu nang ni syakmat kumba kijule badro panang yai ai ka jingkersan barat ba bat ka jingya trekam lang ka banang klan chusu bat kari Palestine haba pai syakwe pat kaliang nakaliang usyek nam gasim balong nong yalam ka kenhun leno Hezbollah ulah kren da kabasai
ba Donald Trump unom tondor ruem watang kandiato halor ka cingyale persya cungki yaki sipai cungkar Israel kapadang yai kluit tat hadu hakini kisgi bamanda tegi jingren sarong lupa jung tei nong yalam ka Hezbollah alung kumasyut tapit miau lupa yake kaban saja namaru tipsyai bakabor jung Donald Trump kaya perbak lebak bat kabor jung Joe Biden bom semlala bentelakam watang kandiato Andre Donald Trump ulong ubreu ubah kekam ka kren kamjam ban yakaktin ngin saya pek ke ban saja nang ne syakmat ngikmi lenti bakat jubab kabasai ngin sayoi pom dakabari Andre dakabapau tenggere